Benuande papa bina muka nari kana dana soli yung kutin deli yung kutin papa bitam den papa bingamen sangai di sangkuni sangai kor jangan la di rewa bana nyale papa bingam benuan tungkun jana gasa bare naga sa kana gasa jarum yumana ale rujumi mela nani jine ale tijumi mela nani Asuyung dagila, papa yung dagila, jadi jina saya garu saya naga zaman bayi. Abutin saya menyabutin saya nela ranjini nela raja. Uwa bin kamden, papa bin kamden, solim ada gutin lila ada gutin. Gitu sih. Yuyu binji janang, tungkile sitinji, dudele sitinji nela langa. Paranjana goye, tasarjana goye, kamne chitodum lagai jinji ja. Uwan ye tiki nyai, uwan ye tamman nai garoi dagi den, bantam dagi den. Uwa bin kamne den, papa bin kamne den, sori la dagu timdili la dagu. Tangora naya manjana naya man garoi dati kudi, barang dati kudi nela ragai. Para yuk kidati jana nadoi ti putin la karane putin la tatani. Jadum juma gasa gana gasa de la manjini de la tuman. Koi bodo last room. Tar swami ko se mona poko. Tar ben tu ko gaon na. Aja. Wese tu ko gaon na rakin no. Poko gito. Nahi se tar swami ko se gito ko simti. Tar swami ko se mona poko. Ruko gito ko se poko style de gaon. Ela mapenye nela kakunye nela punyangi nela kakunye kamlamye wana kondangla wana disaling baralin kalutin tasalin dagutin mugana magasa dadana magasa nela punyangi nela kakunye kantui modengila nadang modengila re tinggali kuni nela kakunye togalana yaman tarabana yirtenya nargana yirtela Kandung bahit kuni, mayong bahit kuni, maja jana gasa, budi jana gasa, budi yung sayami, budi yung sagali, ela kakuni, ela bunyaki. Umen irayaman, siura sumbanam gadebra sumbanam, ela bunyaki. Ari ke kadile, ngapade kadile, umen lani irayo men lain. Adodo ham leji, naparti ham leji, nasaga leji, lana leji. Aradinda kala naya godan kala kubulle bangaila tudelle bangaila nela pune sunga nagasa karunga nagasa janum juma gasa gana gasa olle jina do ngaru jume jila nasagale jila kodi deti jila pato deti jila bangsa marde ti galam marde asuyum dagila papa yum dagila deti jina le jinela gaguji तार दुखर कहानी टा से गीत माध्यम से प्रकाश को एमपी केटा एरिया एमपी सिचुएशन आपण मानकर अंचल रे कि स्कूल एरिया रे देखु कि सर मोर अछि सर स्कूल अछि मोर फैमिली सर 12 स्टीरो 12 क्लास रे कॉल करबा अरे मु ता कोइ सर इ जास्ती लो ऑफिसर पचार पिला कोन छोट क्लास रे एमटी भी सिचुएशन